latest, but it's a better system. Yaanong ne re ntse re observile re ntse re okumetse re lebeletse hanga go ha background ne ile gore gaps system ka hantseng ka teng ne re ha di users rona re ba bitsa di users ba dirisi ba yone ba ileng gore it is your accounting officers go maphateng a harologane ne re ha ba tsena mo systeming ha ba nna hala ba heta 1000 system e simolla go reketa ya kgwetha ya tima ya reng ya no be go ra e hudusa ya ka ke bua me ha re huduseditseng teng be re observer e khona gore re tsenye batho ba le 20000 ba ba dirisang go duela go reng ja account o thalosa jaanong solo se ke bua yana gompieno ana e sampe e le very stable at over 20,000 users ba ileng gore re khona go ba tsenya mo so ga ke sologele go uta o pe ko le phateng a re ga ke khone go tsena mo gaps ka gore gaps ina le mathata nya ka motsela le na le kgatelo pele le dirileng le ba ka ntse kana seemo se rebile se iketlile gaps gompieno ga itsenye dinga no ga itsenye dingalo go thelele gaps ga itsenye dingalo ka gore rona go rona from our end re lebeletse gore batho ke ba ba logain ne re ntse re bona gore ha ba logain e tabo e tima isimolla acta isimolla I renda du so yona o doma phatanza re wena o ta tsana ka 6 wena o ta tsana ka 10 wena o ta tsana bosigo he e bereka ga go rile ne le yone khanya gore ha le tsena le bantsi ya tima yaanong gompieno ya ka ke go bolella yana re setse re observile setse re tsama mo kgweding ya bobedi re ntse re thudumetse me e supa gore e very stable at over 20,000 users so go ra gore maphata ka tsena me gaps ha ke a supa seemo se ne re ntse re se bona me go ra gore ke go opa diatla re go opele diatla ka gore ha ka se kra go opele diatla no ka tlogare ga re na tanki a kere a ma ke go botsa khanya ya smart boards ne re bona le mo malobeng le gore go dikgotleng di internet di go dikolong go di clinicing khanya smart boards ha o ka re garella hela e tsama ka tselentseng ya mo bogompienong a re tla bona ntse le ha ile teng a la tlhabolla sepe le ithutile mo go yone go apele re le beng mo khanya ya smart boards maranyana a internet ala go kelang kwa borolo kwa botsheka go dikgotleng go tenyana teng go no gongwe go ya go diragala yang mo nakong ya gompieno go diragala yang ra ke le boga thata potseo kana smart boards ke lenaneo la ga government le ene a bata gore maranyane a hitelle ko motswane mongwe le motswana yo khakala gongwe le ga borone hanga e ba yalo jaanong ke thulaganyo e leng gore ne re tsenya maranyane mo dikgoteng re tsenya maranyane mo dikweng I think se tse re tsamaya go over 600 of those installations tse tseng di le teng me re ra gona le dikgwetho tse e leng gore di teng kana maranyane ya a ra tsenyanga a lebella a dirisa motakase santa yaanong ha motakase le gore ga wa iketa maranyane a amega ke sone se kgwetho e re e bonang gape se sengwe o ithela le gore ha gongwe ko re installang dilo tse teng ha gongwe di bidala le di battery jalo re khona go itemogela bogodu ja tsone di battery tsa maranyane ya mo eleng gore o ithela le gore maranyane ga a bereke ka tselentseng yalo ko eleng gore we have our base stations me hela ka kakaretso re ne ra tisa Starlink e leng gore ke nngwe ya technology ya gore ano re dirise orbiting satellites gore re leke gore re hokotse musuke mo maranyaneng a setseng boranyane jo setseng rena le jone ke yone go teng letsa go le faufaunyana re tsa go le faufaung Starlink e tile ka mogopolo wa gore yone jaanong ha ke re yone ga se yone hela Starlink e leng gore e dira the satellite internet service providers ba bangwe ba teng ba setseng tse ba le teng mo industry e bile ba license itswe ka tselentseng jalo jaanong Starlink yone se itileng ka sone ke gore yaanong e dirisa satellite santa sa bobedi re mo processing yaanong ya go aga the stations gone mo Botswanamo ko mo Gaborone ko Lobatse e bile go na le maakanya gore e hetelele ko Francistown yaanong se tabo se ba Botswana mo seemong sa gore jaanong re laole thaeletsanyo mo kgaolong ya borwa ja Africa Southern Africa ka tselentse le gore Starlink e se tswe e se tsokotsane e boheho e botoka ke ra gore a kre batho ba etle ba le ka maranyana ke a sontso ra re thuse mme nka tlogare ha ntso ro are a go tlholanyana molafonyana nka tlogare ga
ga dire ka go akoga Starlink ke sone le sologela gore e be se tla ka eng se se pharologane Starlink ke utlwa ka batho yaanong a ke re ke botsa batho yaanong ba mpolelela gore kana re bona maranyane a e leng gore a tsamaya ka speed sa bo 100 Mbps e leng gore rona ga ra se toela mo lehatsheng leno so e tisitse maranyane a fast a e leng gore a internet a e leng gore bontsi ba rona le dikgwebo tse di potana tse e leng gore ba beile thata mo interneteng mme gape se sengwe se ke utlwang ba se bua ke gore e fokoditse ditlhwatlhwa yaanong sone seo ke sone se e leng gore se ka tsala ketsaetsego mo industrying as a whole gore nya o ka re yaanong e tla tsa batho e ba tseela ka ga ke re nya mme le yone Starlink ga se gore e ka tsa motse otlhe ka gore le yone ba na le a very small portion e leng gore ba ka e tsaya gompieno ana ga ke utwa ko bo phakalane setse go tetse ga gona gore o ka tsenya yo mosha jang mme le yone ke nngwe ya dithulaganyo ga ke bua nako nngwe ko parlamenteng ne ke bua gore thulaganyo ya go tisa the satellite internet providers ke gore re leke gore re hokotse mosuke o setseng o le teng mo infrastructure e re nang le yone gore botsa gone go gapetola ke a utlwa ke kgatelopele sello se se ntsi ke ko ditoropo le metse setoropo ga go tshwane ra bona ditirelo ditlamelo ka bohego metse e ko tenyana teng tota ko tenyana teng ko e leng gore le gone ko kana gona le bana ba dikolo ba e leng gore ba tlhoka gore ba dirise maranyane ba dire dipatlisiso jalo hela ba ba ko tenyana teng ba bone ka maranyane a ditlhaeletsano e se hela internet gongwe re bua le tsone di-cell phone gongwe re bua le tsone megala ya di-landline e dirisiwa mo maranyane a ditlhaeletsano ka go harologana ko dikgaolong le goroga jang go bone go netehatsa gore motswana mongwe le mongwe wa akarediwa a gona yo salang ko morago re bua ka ganya go making sure gore you include everyone Starlink e re thusitse gone ho ka gore go na le mahelo a e leng gore ya ka ke bua a mangwe ga ana motakase re dirisa solar a mangwe na mafarathata hela in general jaanong ke sone se e leng gore gompieno ana mo pusong e ntšha re bua ka go connecta 100 to 300 villages ko e leng gore go thelele ne go sena internet teng jaanong kana Starlink yone e dira gore go nne motho gore le ha o le ko CKGR ha o na le device ya gago o na le motakase you can connect to the satellite ga o thoke gore bo gona le di-cable ga o thoke gore bo gona le fiber ga o thoke sepe o thoka satellite okay di office tsa ba direla puso tsone tse o itlhaelang gore le tsone gongwe di ko dikgaolong gongwe ga bana dikoloi sentle ba bangwe ga bana one maranyana a lone di office tsa puso ya ka lentira la di akaretsa mo gore ditirelo di tle di dirwe ka bonokopile yes ra di akaretsa ya ka re bua gore maikelelo ke gore ditamelo di ko motswaneng e seng hela yo mo gaborone kana mo ditoropong nya re batla gore di ko motswaneng le o ko tenyana teng ha nka dirisa le reo leo le ene a kgone go benefita mo ditamelong jaaka ke bua gore puso e ntšha ya re ditamelo tsa puso di ko maranyaneng a rian ke se ka metsotso e tsa kere gongwe le mebedi hela gore e tle ke kope batswana gore ba tle ba leletse ka kwano mme ke na le potso engwe ke ne le tsa puso mme ne gona le bane ba busa pele ga lona ne gona le kganyone ya e-mobility re belela dikgang tsa dikoloi tsa motlakase le didiriswa tsa motlakase re lebile gore le gone ko bokanye kwa ne go setse gona le launch ya kana re bona ile gore ba batla gore le bona ba tlhabolle dikoloi tse dingwe tsa di-diesel di-petrol ba di ise ko dikoloing tsa motlakase re bone go lontshiwa dikoloi tsa motlakase le wena ba kaolengwe ba bangwe ba gago re bone maloba e le gore ba ile go bona ona madirelo a dikoloi tsa motlakase a re tla bona le tsweledisa go diriwa ga dikoloi tsa motlakase le didiriswa tse dingwe tsa motlakase tse e leng gore di a tsamaya kgotsa seemo ke eng ka kganya dikoloi tsa motlakase mo nakong ya gompieno kana dikoloi tsa motlakase ne le lenaneo le leng gore re ne ra la tsengwa ka hata se ga lephata la rona la battery jaanong rona ga re setse re sekaseka ko teng re le puso e ntšha re ta re lebelelana re bona gore mme go ma go amane go pele research ka gore ke so se setseng se dirilwe ke product e setseng le teng jaanong se leng gore goromente maikelelo a gagwe ke go se dira ke gore gongwe a dire an investment arm ko e leng gore yaanong o ka ta rekisa dikoloi tsa mohutao ha se tsa di dirile yaanong ke gona ha re leng teng re le lephata yaanong re itebagantse le gore re sekaseke seemo se gore re teka position ya gore re kgone go advise goromente ke
sone se o bona Malobane ke etetse kwa ke ile go bona gore go ntse jang le investment e setseng e dirilwe maikaelelo ne le gore go agiwe plant e leng gore tabo ya assembla dikoloitse yaanong ha re se re age plant eo le ka madi a segetse go thoko go ira yalo a sampa le teng mo go rona ga re se re wele mme re akanya gore ha re ka etsa yone ke mogopolo o monte wa e-mobility e ka hokotsa ha e hokotsang teng in terms of our carbon emissions and ke so se leng gore ba makgowa ba ileng gore ba re thusa ka diloni ba lebella tsone dio tse dinyenyana tse gore le ireng ano ra akanya gore government through an investment arm o ka tsa a sianna go pele ya nong ka yone ra ba ra simolla go di supply around the region ha ile gore go na le the business potential rona as a ministry we don't have a business model so go ka wena o le tona ke kganyeletswe le disang e be le ba le tlhabolla go go pele tota maikelelo ke go e thabolla le go bona gore e ka thamayang ditiro mo lehatsheng la Botswana mme e se ka hata se ga bothami ya ka ke bua go setse go thamilwe ha se gore ra go thama sepe koloi setse le teng ha ya nong e thoka gore ya no gongwe re bate motho yo ileng gore kana komponi e leng gore ya no e ka yana misa mo ga se mandate wa rona ke go thama ya no ha go setse go thamilwe go utlwa sentse tona ke a kwehela ko Batswaneng ke le laletse yanong gore o ka letsa ka yone nako o letsa mme kana mana jalo o tla bo o kereya karabo ya gago kana o fiwa karabo ya gago ke tona mme ga se dipotsoela tse o ka di romelang ka kwano ha o letsa le kakgelo le tshwaelo le bogakolodi bo ka nna teng nomoro o tla bo letsa mo go yone ke 3164427 le 3164428 o tla di bona ke dinomore di tsamaya tsa television ya gago a re boe ka ha motsotsonyana hela e be re boa re tla re tswela Motsana wetso re kgonega ke na le tona wa ditlhaeletsano le ditlhamo Minister of Communications and Innovation raitso re David Tsere yo ebile gape le mo parlamente wa kgaolo botlhophi ya Mahalape West mme ha re bua ka lephata la gagwe le gore o tle gore ba re tsholetseng mme ke go laletse Mojiko Jwaneng sebaka ke sa gago Mojiko Jwaneng re go amogela mo television ya Botswana o ka bua le tona thank you morena ne ke re ke dumedise Batswana go gae le nna ke la theletseng ke botse tona ke re rona re ba tsara ya lo moji intshwarelo go tsena ganong ke kope ba ke berekang le bone gore ba tsholetse lentswe ka kwano gore tona le ena a ta kgona go ba utlwa lentswe la rona ka kwano le go tlase ba ke berekang le bone ke tsa ke re ba nkutlo thank you o tswalla morwarre ne ke re ke botse tona ka o ntsa bua ka maranyane gore a na malatsi la Botswana le network so kana rona re ba bua kgomo re na ko merakeng mme tshwantse re ha re le ko merakeng re be re le able gore re loge dikgomo tsa rona mo mahartlhatseng a Minister of Agriculture re keiteretse jang gore e re o le ko Metsimantsho o bo khona go tsena mo maranyaneng dikgomo tsa go le mo morakeng o sa e tshalisile o sa e gantsi o sa e ukuni re tswa ka tseleng tseng jang ke ya go leboga ke gone go tle re moji thank you sir me ke go letse re Makumi ke go amogele ko lenteng ke Makumi ko kuta mogore ko kuta mogore erra sebaka ke sa gago mongame ke ne ke re minister wa me o bua ka bodiragatso mme hela re na le mathata o itela ile gore re amogela gongwe dilo tsa bodiragatso di sa re direle re Makumi tata ke kopa o time television ya gago ka gore ka kwano lentswe la tenyano le boa le ipoa se boa-boane be re sa utlwane erra tima television
ka utlwa rata ke dire ja ke ne ke re ke kope nnete ke emeletse ke tswa gone go gore le ska la utlwa ne ke re ke kope gore maranyane a rona kwano ko kuta mo gore motakase o kgona go tsamaya ka Sontaga be ra go bona o tsamaya ka Sontaga phakela re thola re sena nao bosigo jotlhe o seo e be taere ka moso ka Mantaga gongwe re ta go bona ka bo 10 kana ka bo 12 re be re hitiwa ke dilo di le dintsi rra. Okay re ya no ne re tona a thuse yang ka kganya motlakase ne ke ra buisane le bone ba ga go ba motlakase gore au kana maranyana a buang one ha re tsena mo television rona ra be re seo re sa kgone go tsena re bona dilo tse di tlhokagala ka gore go sena motlakase. ke go lebogile thata re Makumi ko kuta mo gore ko ha o lebile ko Maunkwa ke na ga ente thata ke bona mo televisioneng. Thank you. Tshepo mo Gaborone sebaka ke sa ga go tona go reditse. Dumela se. Nyame tota ke mo reditse tonarra. I'm really impressed. Tota nna kana go ne re tsa gore bontsi ba dilo sengwe le sengwe ba tla le ka go se disowner especially se ne se montswe ke puso ene heta. Ya no go monate go utlwa tona a bua ka seemo se a buang a le mo go sone a appreciate tse dingwe tse di rilweng a ba supa le gone gore tota ba iletsa go tsweledisa dilo go di tlhabollela pele go lo mo ke rata go mo phopotha mo legetleng ke re tiro e ntle thata ke gantsi ke a relogana le bone mo ditsamaisong tse dingwe mme go utlwa ba le mo seemong se a bua a le mo seemong se a le mo go sone a wetse makgwafo le hana re tlogetse ko phathing ya rona mme ke leboga tiro e ntle e dirang ko phathing e ntšhae ke a leboga ke go leboga Tshepo mo toropong kgolo Gaborone ke dumela ke re tona Sesupo le ko hukuntsi le wena serala ke se tona o go reditse ka tsopedi Benson dumela mongame o tla re boloka rra dumela re sere rra tota ka maranyane mongame kgaolo e ka kwano ya hukuntsi a se tlo tswala go bo mmake hukwi kamera ka ya teng ngang monong ngwatle zutsha ukwi ga gona ha o bona radio teng yaanong le ka thata mongame gore le ha o le ko morakeng o le mo morakeng o kgone go letsa ka gore kwano re na le go mo go teng mo nka be le dithaba bano ba re ke makhubu a e leng gore a ka kgona go pega maranyana o gore ga o le ko morakeng o mongwe o kgone gongwe ga le gore o batla go loka dikgomo o dilo tlo ntse le ko morakeng hela go tsere pampiri a tsona go bolletsa ko go ba beitelo ba ka gore ntsokelang kgomo ya tag number ya gore itse yana ka mmala a da ile yena magadi kana ile e tonanyana yaanong tswe mongane radio go tlhelele mo di-entertainment tse di buang se ga gona radio go tlhelele. Okay ke go lebogile thata re ka bojotlhe mongane le ditsela tswe la ke a itse gore ga o motho a ditsela le ditsela kwano ga gona ditsela. Okay re Sesupo ke gone go tle radio ka go kgaolong ya bo hukuntsi go ko bo zutswa ga e tshware le khanya ditsela tona wa mokopa gore a itsibogele le baka o lengwe ba gagwe mo hukuntsi a tshwara ke bua ka mmake and hukwi be ke bua ka monong watle ngang zutswa ukwi nyame ba go utsule ba go utlwile mongame ba ta go araba ka botswerere. Thank you Benson. Ma ke go amogele lesoma o letsa o le ko motseng wa Lesoma. Ero le Lesoma. Benson. Nya o tlhapile lentswe le tlhapile ya no tona go reditse mongame. Ta ke dumedise tona le wena re Phuthego. Kana fiber line e tona nantsa bua ka yona. Impita hela gone ha Lesoma. Itswa ka Zungula ba te garena maranyane ha khotea maranyane ra bona ko kliniki le ko sekolo
ha ile a khote mongame minister ke ra le hae ke kopa gore le thuse mongame ke a leboga re le soma re go leboga thata o le ko lesoma era Thabo ko gantsi ke a go amogela mo television ya Botswana Tona o go reditse dumela rra dumela Tona dumela Vincent mongame era ke letsa ke le mogantsi ya no nane ke re ga go maranyane go ka dirwa jang gore ha di kgomo di timetse ya ka di timetse jang a be go sa tlhole go ntse go begwa matimela mo di-radio kana go ntse go beiwa matimela mo dikgomong mo masakeng e le gore kgang e tona e tshwanetse gore go iregane jang ke eng go sa dire gore ditshipi tsone tse di bonwang tsone tseo e be e le gore go a romelwa motho o founu kgomo ya go ko boketekete kgomo ya go ko boketekete ka ebile le gone go mo gape go ka direla ba bangwe ditiro ka ba tla bo ba bona gore go irwa banana ba le ba tsone di iletsane tse ba di tsenya gone mo di-system e le gore kgona gore go bolelelwa batho go na le gore batho ba simolola motho a tswa kgakala a tsa kwa gantsi a tsa go latela kgomo e leng ko diteng olo mo ke tsa gore go sa di go sokodisitse batswana mo lebaka le letelele go bonwa tshipi e itsewe e le ko ministry go sa tseiwe dilo tse tsa tsengwa mo database gore go itse go te kgomo e ke gamang kgomo e ke gamang okay mongame ke go lebogile re Thabo go gantsi Tona o tla go tsibogela Donald kwa Mhalaptse kwa kgaolong ya ga Tona Tsere le wena ke a go amogela mo televisioneng re phuthe go dumelang le ke le Tona re Tsere mo parlamente wa me ke a mo dumedisa nna ke kopa go botsa ka gore go le pele mo ditamaisong ba bothami ba gore motho go ka dira di-radio station yana le gona melao ene e re pitaganya gore motho o ka dira radio station yaanong ke kopa go batla itse gore le re tlhalosetse re le Batswana gore le tota le hetola jang gore motho o ka a kgona gore a dire radio station go ya ka dikgaolo tsa lefatshe la rona ka di aname di ntse jaana le gona radio station tse di sa itlhagelegela mo toropo kgolo di tsamaya le metse yotlhe ka go harologana yana gore melao ye ke buana ke le sound engineer go tswa go Limkonkweni gore rona gone yana ka gare bereke le ya di-radio station di ka phuthuloga re ka bona mebereko gone go bagolo ka boripana ke tla retsa mo TV nka re ke phositse le nkarabe thank you bagolo ra go leboga Donald ko Mhalaptse ba boloki mo toropo kgolo ga borone ba boloki mo toropo kgolo ga borone amogelesega betso le ka tswalla la re tshwara ke na le Tona ha pele ke mo ha sebaka nomoro ke 3164427 le 3164428 o ka letsa ka kwano me mo go seno sebaka me ke kope Boysen ko Pitseng gore le wena o ka khala Boysen amogelesega dumela se erre ne ke re tle a gore Tona ka go kana sa re tsenyediwa maranyana ga te smart board mo sekolong sa Pitseng primary ga dere ke go tlhelele ga re tsore bothata keng e setse le white elephant hela okay smart boards ko Pitseng primary be ke ngwa ke tswa mo motseng o mongwe gape Magotlhwane teng gale Magotlhwane wa ga o thata le ga borone mme tiro tsa smart boards ko khotleng ko sekolong ba tsa modimo se se re ipotsa gore a ba le lesega kana jang okay ke go leboga thata Tona o tla go tsibogela re Boysen kwa thank you sir so komeleng ko mopipi ko kgaolong ya legare le wena mme ke go amogela mo televisioneng ya Botswana Tona o tla go retsa dumela Benson mongame nna ke tshengwa ke go mo ga network ga o ntse le eme mo line o tla network ga e gone ko mopipi ga re ka sengwe ka gormente tsa network ga e re mo go mogolo ke go reditse o bua ka network ya phone o bua ka phone kana network mo maharatlhatleng a puso mo maharatlhatlheng a puso mo di officing mogolo okay erra ke go lebogile thata Tona o tla go tsibogela thank you mongane Rapula kotse a kitsora ke otse wa le pepe kgotsa ke otse wa ko letsekeleng Rapula amogelesega
tona ke tla nama ke ba letsang re tla tere ba utlwa mme ba leditse ba le 10 gongwe ka ba tsibogela ba mone dikagelo ba mo ebile ba go lebogile thata ka dikgatelopele o e dirang gongwe sebaka ke sa gago. Ke a leboga re Phuthego kganye ya network le gore ha gongwe bo ithela go sena connectivity gongwe ko merakeng yana kana go bua nnete ya ka ntse ne ke go tlhalosetsa thapo ele neng ke bua ka ene ya fiber optic ga e re go retisa internet gore go nne le internet go ra gore go tshwanetse go nne le base station e leng gore ta interpreta dikgang tseo e be e dirisa mo e le yone tsela ke re jaaka so se buang ke sa go tsena ganong go na le re lesoma le kwa lesoma a re thapo e heta hela tla sa gago mme ko lesoma gona internet e utlwela ko bo ka zungula ko ya no le ka dire go ra gore ga bana khatla kgobe go ra gore ga go a connectiwa jalo mo khoteng jaanong ke thulaganyo e re utuleng le ba ga rona ba moreditse ba e leng gore ba cover kgaolo e mme se neng ke batla go se tlhalosa thata ke gore bogolo jang ke buelela mo gore re Mojiko jwaneng yo ne a bua ka ko morakeng gore ke eng a sa tshware ke eng a se a nne ko morakeng a ba tsenya dikgomo tsa gago mo systeming jaaka go dirisiwa mo di-systeming tsa bobeit jalo maikelelo ke gore re gono ko yaanong bothata ja connectivity ya ka ne ke bua ke gore ene line yone ha re bayang station teng e tabo e cover it's a Wi-Fi based e leng gore e tsamaya mo lefaufaung ha ke ba yalo mo e leng gore o ta ithelela gore e tabo e tshwara motse o tshwana le magalape yana e be le gore gongwe ha o tswa o ya go boikongwe e be le gore ya go lathegela mo tseleng ka gore ga re a ba base station engwe gongwe go ikongwe gore yano ya tarele e tswang go magala so ke sone se o bonang e le gore ha gare a go tabo go sena connectivity ra leka ka bojothe ka gore kana gore a gore ano re tsamaye re ba di base station yalo di dintsintsi tse e leng gore di taamogana matsogo gore o kgone go buisana setse re leka mo tseleng ya A1 re leka mo tseleng ya Transkalahari highway go leka go thusa bagwebi ka tsela e ntseng yana mme ke kgwetho e leng gore re tswela ntse re dira gore Motswana le ko Nnojane le ko Charles ko ra se ka thoka go ko Nnojane le bo Charles ile a direhela le ko Morakeng kganya motakase ke yone neng ke bua ka ene ke re kana maranyane a othe a dirisa motakase mme le rona ko technology ya rona re dirisa di-battery re dirisa di-solar gore e re ha motakase o tsamaile bogolo nne le bo 4 hours nyana wa tiriso mme hela go bohelelong ja kgang ke gore ga go kwa dirisa maranyane ya go sena motakase so o ithelela gore ke yone ke reng ha gongwe go nna le gone go senya gone mo ga bone di-solar le tsone di-battery tse ke tsone tse e ta reng ka moso yaanong e be e le gore ga motakase o timile go a re pau hela gone go ka gore ba tsere mo e leng gore nka bo gone go ba sustaina for 4 hours gore a leletse bone ba power gore go na le mathata kwana so ke yone kgang ye nngwe ke leboga thata Tshepo a re amogela dikatego tsa ba hitileng gape le ga rona ke di amogetse gore setse re gatetse pele yaanong be ke ba ke supa gore ha re tsamayang teng mo go ko Sethoweng mo ministering wa rona ke go itisa ditamelo yaanong ko maranyaneng ka gore maranyane a se le teng setse re dirile le di-fiber network e ntsintsi e leng gore e tshwaraganya mahatshe ke araba le yone ya go hukuntse ya sesupo go hukuntse gore ha gare ga metse o ta bona one bothata jone jo mme re nna re sekaseka dikgantse re sekasekane ke le ko Strasandam ba mpolelela gore ha gare ha go na le mathata le go na le airstrip go na le mathata yaanong ra leka ha e leng gore re bona gore go ka tsengwa teng re tsenye ditamelo tse gore ba kgone go tshwara network ha gona radio ko Zutshwa le ko Bohunghukwe ke utule mme kana radio re ntse e dirisa maranyane e ka hata sa state president kana ke re radio Botswana le television wa itse gore ha re le license rona ebile ha re regulate yaanong ke ta e buisana le ba ga rona mme hela gantsi o ithelele gore mathata a bone a tshwana hela le a rona ke re ke diwa tsa maranyane motakase ha o tima go nna le mathata le bone ko dithawareng tsa bone ha ile gore battery di a tsewa go nna le mathata ke sonse o ta bonang radio go toga eo mme hela ka karetso I think le ba ga rona ba e utule le ya di
gore dikgomo yaanong ga di timetse re kgone gore re dire yeo ke yone thulaganyo e ke buang ka yone e ke reng ko go rona maikaelelo a rona ke gore yaanong ditamelo tse di ye ko maranyaneng re batla gore matimela a tsene mo maranyaneng ga e le gore maranyane ano re ka dira ba agriculture ba dumalana le rona gore ba ta duela 25 thebe wa SMS gore yaanong go romelelwe batho gore kgomo ya gago kana e ko lesakeng la gore go na le gore go tuye mo rediong nna re ga rena mathata ba re go hilo re le banana e nne bone ka ba ithute tsone maranyana e nne bone ba tse information e le data le inventory ba tsenye mo maranyane ba iphatlalatsa le ntse le tlhabang bebereko a ntse a le ko go gontsi gape re se supo ko ntleng ga radio tse di sa kapeng o lla ka ditsela a re o buele ba ka o dingwe ba gago e rra nya eo ke ta etsa mohago ya ditsela mme hela ne ke re ke gatelle ya banana o bona mo industry yone re mo go yone he ya se ka banana ke bone ba irang dilotse ke bone ba tsang kana gore o tse go twe service ko maranyaneng ga re we gone ko manga dirwang teng o bona ene form ya o manye o bo e convert ano into maranyane e be type e be tsengwa yana gore wena yana ha o ta o bula mo maranyaneng o bo khona o tsenya hela maina ka sata yana tiro yo thedi di contract tseo re dinetse banana ke bone ba ba dirang dilo tse ke bone ba ba thamang dilo tse ke bone ba ba bothale nna ke lemogile gore gona le banana ba bantsintsi mo lehatsheng la Botswana ba eleng gore ba na le dikitso tse tsa boranyane remember nna kana ke tswa ko as an engineer from medical field yaanong ga ke tsena ga ke ithale gore banana ba bantsi thata ba ba itseng maranyane ba ba itseng gore go tshwanetse go irweng ke bone ba eleng gore re ba thamine ga re dira bone bo smart boards ba ko metseng e tshwana le thulaganyo ke gore go tshwanetse gore re hirwe monana e da tswa gone mo motseng o kana a tswa ko kae a te go sala a thokometse maranyane ya ka gore ga go thuse sepe re a tsabe re a baho e be le gore a gona e leng gore ga a timile wa switcha one kana a cheke gore a bereka sente so ke yone tiro a rona e tona ya go thama mebereko bogolo jang mo bananeng ka gore ke bone ba ba thalehetseng dikgang tse re buang ka tsone so le ya smart boards e timileng kopitseng ke dikgang tsone tseo tsa gore re tshwanetse re bate banana di-IT officers ba e leng gore ba tshwanetse ba ekore setse re simolotse kana ko lephateng la rona o ta bona gore bontsi ba bereki ba lephata la rona tota ba ko mophateng re ba isitse ko mophateng ka gore ha ka re ke le ko lephateng be ke araba dipotso tsa gore internet e down ko lephateng la agriculture kana ko lephateng la botsogo ke sone se bonang re isitse banana gone le ba secondile re ba secondile gore IT officer o mmonang a lekwe le ha ile gone ha mo TV o tswa ko lephateng la rona ke ngwana ke mo rumile gone ha mafuru a ngwana ke go yaanong re tshwanetse re ire yalo le mo maphateng a mangwe jala ya ka le mo khoteng ko Strasendam ha re isa di-computer a maloba re ne re ba togella la IT officer ke ne ke utlwa ile gore ebile IT officer a teng ka ke motse o monyenyane nya o thusa motse othe yaanong mo e leng gore ko khoteng ga gona le mathata le smart boards ga re eme be re rwala mabogo mothogong o taba ta le thusa troubleshoot a bona gore bothata keng maranyane a boela so ha go sena motho ke gone go ta bona maranyane a ema e be ile gore yaanong ga gona e o ka emeletsang ke sone se bonang di-complain tsa mohutao mme ke batla gore ba thomamisetsa gore ke yone maikaelelo a rona gore re hire banana ba e leng gore ba ta emelana le dikgwetho tse ba ta le thusa le ka dikgang tse di amang network ke IT officer yo o tshwanetse a ba le gautshwane ho ha e senyalo ha ke le tona ke le go ga borone maranyane a supe a le ko zutswa kana ko nnojane kana ko gantsi ya ka ba le tsibantse ba bua gore gore hanga e ka yakwa yana ke tshwantse ke bone gore go na le IT officer e leng gore wa go lebella kgangeo ene o ithalela gore ke mmuto o thomolwang bonolo bonolo thata ha gona le motho yo na le botsipa jone jo tsangi tona gona le yo mongwe ngwana wa gago o itumetse thata e bile a letsa go tsontso ka ro mo parliament wa gago ke Donald a le ko Mahalapse na bua ka di-community radio stations ga di-license tsa batho ko magaeng gore ba itirile di-radio station tsa bone mme ebile ga rialo ke gakologela gore go ntse go na le advertence e rana ko Bokra ya expression of interest gore ba ba eletsang go tla ka di-radio tse mosola go aka wena le ga o tla botlo mo araba ka mo arabang teng mme mosola wa gore e re motho a le ko Sekondomboro a le ko Etsha motho a le ko Strozendam a ba kgona gore e go na le radio station e le gore e bua Afrikaans e bua Sekgalagadi e bua Seherero Sembukushu e bua Sekalaka e bua Setswana se se rileng se se hapegileng go aka gore batho ba ba ko kae
go mosola go le kae mme ebile kganyana e bua gongwe ga o ka tsena mo go yone nya ke boammaaruri so seo re le puso e ntšha e tseletsweng pele ke comrade president advocate Boko re sitseela go godimo gore go nne le community radio stations ya ka o bua this community radio stations kana ha ile gore re ta buisana ka puo ya rona ya ka o bua ka se kgalagadi ka se kalaka ka se ko Strasendam go bua Seburu ya no ha ile gore re ka bua yalo kana puo mo go yone hela ka bo yone gona le di value tse e leng gore you can impart gona le go bopagana ga batho go no ho gona mo go rona ba e leng gore re tabo re sa itse ya ka nna yana ke tabo ke kgathega ke bona gore batho ba buang ba me ba bua go le monate ke sone se o bona ile gore go mo go ta bopa setšhaba ya no rona go through Bokra bošenyana re simolotse le yo teole ga se gore ne re dira gore apply-elang di radio license tota ne re bata pato maikuto re bata go utlwa gore batswana ba reng ka kgang ya community radio station ga re sona re utwa megopolo gore ba reng bangwe ba reng ya le ska ira gore nne commercial mme nna re bata gore nne radio station ya morafe okay e tshwara ya lotona ke amogele moletsi yo mongwe yo a rona mo lehatseng le a le ko maung ko mtšing le bogang amogelesega tona o go reditse ya leboga dumela re Benson ke dumedise le tona ka ko re go utlwile tona o go reditse lebo o ka akgela kgotsa wa botsa potso mongame era tota ka kgolwa mene le gore ha o ka lebella mo ditseleng tse ditelele tsa dikilometara tse ditelele tse re kgwetsa dikilometara tse dileele mme hello lebogang ka maswabi o re kgaogetse mphoko tsotsha ke a go amogela mo televisioneng ya Botswana tona o go reditse era ntata a ko ntimeise se tona ho wa go utlwa mme moshimane wane bua le kharebela go tsotsa nne ka go ma ke go bolele go mo ga maranyane go a re sokodisa between motakase wa bona between motakase go ya ga gona network ka le ke apoletse o mang ka 2024 a o ya go ga gona motakase ga gona network o ya mogala network o kgaogile o kgaotse ke eng ga te ke dikoloi konte la bona gore a swetega motakase le ona o a tsamaya metsi ga ayo o ra dire tsa phela bophelo jo go teng a be ke senye divorce mo makgalagading ka re ke bona gore ke phela bo kwana mempo o editsa ke re tona o go utlwile era ke go lebogile thata thank you kgaitsedi power right mo polaseng yame ka tshologelo ya gore hello tshwara yalo ke re sa moqa era sa moqa le go gumare ke batla go amogela pele o tshwaela gore re batho ba utlwe gore re bua le wena era dumedisa tona o mohe kganya gago ke mo dumedisitse ka dumedisa le wena yo re tshwaraganyang arre ke ne ke re a re tona tshere re mo gumare mme ke mo branch ya ngangao go merakeng yame re na le tawara e re sa bereke ga te fetisa molaetsa ka re gone mo hela go le nosi ga se go isa ditabelo go batho le taolo e ke buang ka yone re kwadile re dirile dilo tsotlhe mo puso e hitile ga se go tswelele e tshupe re phere gore wena o tla re thusa o re tsenyetse network gore re kgone go dira dilo jaaka di tshwanetse one gompieno mo dikgomo ga te re di bereke ra go di bereka ja re sena network ra go di bereka ja re sena ditsela jaaka motho yo ntse a bua yo ga o ka tswa mo kumare o ya ngangao o ta utlwa botlhoko re tsere mme ebile ke kopa gore o emelele ko ga borune ko o to go ya go ngangao o to o bone mathata a re a tshwere ke ka leboga thata tona ga o ka tsholetsa dinao ke a leboga ke a go leboga sa moqa motsadi wa me o le ko kumare o hetsa o tsile ke a go amogela Mr. Benson, dumela morena. Mongame. Ke letsa ke re mo magubuta o tsile Paul. Tona go reditse amogelesega mo televisioneng. Ne ke re ke botse tona ka kgaya ya network ya rona re berekela mo makgobo ka kwano. Ya no
ha re na network hela ya ka makgwa ba dira di-self drive ba dira di-usothe ka itelong ba lathega mo nageng ba sa itse gore ba ka etsa ya wa bona e kile go tsenngwa di-tower tsa teompieno a di bereke okay di mo tsele from Shorobe to Savuto ta bona di-tower but ha di bereke all the way ha re ipotsa re tsone di-tower tseo tsene ba di tsenya ba tla di tsosa le morena ba tla di busitsa le mo tirisong. Okay o tsile ke go leboga thata tona o tlo go araba ko thank you morena ke lebogile thata morena thank you ile batswana ba khela tona nya ke a leboga mme di khantse batswana ba di reisang ke a dutwa di tshwana le tsentseng ke di bua ka gore re lebogang a ibuang ko maung a re ke tsamaya distance e telele la ha kgaogile mme ke sa tshware ha gongwe ke tabo ke sa tshware ke yone neng ke e bua kere kana this are Wi-Fi based di a neelana so gore o kgone gore go kitane go ra gore o di dire di le dintsi o ire di station di le dintsi aha di neelana yaanong ye nngwe ke utwang re sa mota ko gumare hari o bapile samoqa gumare le go ngangao yaanong a re ke bapile le tawara me ha e tshware phone ya me ha e tshware yaanong kana se sengwe go ka tsietsa kere go tswa gore ke tawara efe o gona gore bo bapile le tawara wena o dirisa BTC tawara ile ya Mascom kana ya Orange so go ra gore ga o kwa tshwara wena ke a basile yaanong mo go botlhokwa ke gore re lemoge gore ke yone yeo o be le gore o kgona go utilize ka tselentseng yalo so ke gone ha gongwe ha tsietse go e kgonang go nna teng go no jaanong ye ya go maung go makgobokgobo o buile le ko yena go gumare a sentse a bua ka tawara le gore ga go tshware o buile le ga ka ditsela a re ebile o kopa gore o tsene mo koloing o tle ko gumare o bo hetela go ngao o tle o ikutlwe hela ke ikutlwetse ke ne ke emeletse mahaloba mahabane ne ke tswa ke emella ko maung ka koloi ke a shakao e le gore ke a kwa etsa 6 ke a go bula di-computer how many kilometers maung etsa shakao maung maung shakao I think is around 400 or something kilometers o tsamaya konta ka tsela yaanong ha ke batle go nna o ka re ke bua ka dikgang tse ke di galaletsa mme hela tse e leng gore ke a di itse ke di iponetse ne ke tswa kwa etsa 6 bošweng hela yana so ke itse sa buang ka sone gore o raja mme se nka se tlhalosang ke gore mo maranyaneng ya ka re ntse re bua keletso ke gore fiber optic e setse e tsamaile e tsene ko maung e hitile ile ko Godigwa e hitile ko Jauflat yaanong se se tshwanetseng gore se dirwe gone yana through what is called Universal Access Fund kana ke madi a ileng gore ra tsa mo badiri mo go bone batho bone bo Mascom bo Orange bo BTC ha ba ntse re letsa yana 1% goes to this fund yaanong this fund ka yone ke gone ko ra tolosang di maranyane ya ka madi one ya madi a ha tsmo go government maikelo e le gore ra tolosa yana ka gore ha nne re ka togela hela tsone di company tse gore di ka tsamaya ne di ka skidi ka gore is not economically viable ha go he thogo gore o ka ya teng re lebeletse tiriso e leng gore e ka ya teng go business wise ha ka ga mogobi thogo that is why re dirisa madi ke sone se o bona nne ke ile ko etsa 6 ke sone se o bona re setse yanong re goroga go bogodiko mme se setseng yanong ke gore yanong re atolosa one mafarathata yanong ha re setse re le ko ka go aga eng di base station tswentse ke buang ka tsone tse leng gore di ta neelana makgobokgobo ga ta gona network makgwa latlhega me ne ke bua ka one makgobokgobo yaanong kana ha re ka ra tsenna thata mo makgobokgobong ka gore ya ka ke bua ko ke gone ko Starlink e berekang teng okay ke gone go e leng gore re dirisa satellite ka gore bo ithela ile gore ga gona metakase ga gona sepe se leng gore se teng ke mo the remote of the remote go right in the middle of the park e pasitse pe o di arabile ka botswapelo tona re ya go leboga le batswana ke tsa kere ba go utlwile a re latlheleng ntlha ya indigenous knowledge ya ditlhamo kana dikitso tsa beng dithobega tse tsa batsadi ba rona bana ba bewang diphogwana maungo a rona le ditlhare tsa rona tse di ka dirisiwang melemo e harologaneng lephata la gago le dira ka tselentseng yang mo kganyeng yoneo ke a itse gore go na le innovation fund le one go ngwa ke itse gore o ka e latlhela ka karo setse ka metsotsonyana e mebenyana hela mme ke batla gore hela
ga gona metsotso e mebedi ba re ke motsotso o mongwe mme ke batla gore ga o e yaraba ka bogegonyana o bo boa gape tota o leba kwa o tlo o laele batswana o ba ha mogago wa go a bogelo motsadi wa me gongwe ga ke wela ka ene e botlhokwa ene o e buang ya indigenous knowledge re na le lephata le e leng gore le itebagantse le go anywa yone megopolo ene jaanong ka thulaganyo ya puso e ntšha ke gore ra go ta ka mo go tweng research funds bo go nna le innovation fund di tabo di okametswe ke council e leng gore e tabo e itebagantse ka development and implementation of this thing so ke di-structure tse e leng gore re sampe re a go di baya ga re swana re di baya yalo batswana anong ba tabo ba tsena e se ida re a go ira research ga re swana re ira research be re bona gore go mo go a bereka yaanong bo go tswa mo research staging yaanong go ya ko innovation ga ya go tsena ko innovation ke gona yaanong re tamo re go ira di-test tse di latelang e be e le gore ga e le gore go a pasa at commercialization stage ke yone neng ke bua ka ene gore ga go setse go pasitse innovation ga go tlhoke gore re go dire yaanong go bata vehicle e nngwe ya bagwebi ba e leng gore ba ka tolosa yaanong go ya ko rona ra bo re heditse innovation ke yone thulaganyo e teng yone thank you mongame 30 seconds ko lebe ko moletso wa bogelo just 30 seconds mongame nako e tsamaya thank you ke a leboga mme gongwe ke tsena nako e ke dumedise ba mmalatswe ka gore ke na le lebaka ke sa ba bone mme ebile gape ke ba leboge jaaka gompieno anong ke rumile ko lephateng le kana o ta gakologela gore ke bone ba nkgasitseng gore ke helele ke ta mo lephateng le la bothami le boranyane yaanong ke itumela thata gore be le mphile boikarabelo je ke eletsa thata gore re tshwaragane bogolo jang le bone banana a re tshwaraganeng e re ga re bitsa re kgola di-research re kgola for innovation ideas come forth re to go bona gore re ka isa yang lehatshele ko pele mme maikelo a rona a matona ko lephateng ke gore re tseye di-service re di ise ko maranyaneng yaanong ke eletsa thata bothe ba ba ka nthusang gore a re tshwaraganeng diata ke a motswana wetso re weditse ka tselentseng yalo o utlwile tona botswana ke ene mmualebe a nne kagiso Hey folks, name a country with the biggest diamonds, the juiciest steaks, and the best people. Well, there's only one good answer. It's Botswana, baby. Tick, tick, tick. And we'll be playing the game with you soon. This is definitely where the party begins. Yeah, we about to blow up. Hell yeah. Name a phrase people use to greet each other.